iwe ezulwini angozwi mahodimong ngibonga uJesu bazalwane ukuthi nami ke leboha Jesu go le nna ngibhaliwe kanye nalo ibandla ke ngozwe hang le yona phuthego ya Modimo malumusa ke bazalwane emehlweni kaNkulunkulu ke fumane mahawu mahlong a Modimo ngingafanele mangibheka go sa ntshwanela ho hanga ke itsheba nna ukuthi uNkulunkulu angafuni into enjena ho Jesu ga batla ntwe tshwanang le nna uyangithola kuJesu bazalwane ebusheni bami wa mphumana Jesu butshembaka sengimdadlana ngimncane ke sa ke le moholo ke le monyanyana ukuthi angina Jesu ka baka la ho Jesu a kena yena ngihambe ngiyitapela amadoda engithapha na ke tsamaya ke nka banna le bona ba ngenka ngizali ingane ngaphandle komshado zaze zaba u4 ekhaya ke bele ha bana ntle le lenyalo ba be ba bane Jesu azanga ngiyekele empa Jesu a ntlohella senyadakwa utshwala ngenza konke ke le letaho ke etsa dintho kaofela ile nginabo ngingagubuda phansi impela ke le maqiti ke ka o tshela fatshe inkosi bazalwana ayizange isabe ukuyongilanda emahlathini nemigodi engangithi Jesu ayatshaba ngilata kanti mangobhenke ne ke le hona yini ngibochaza njalo nje ukuthi mina ngivela ke hlalusa sena o kiswa jwang jwalo ngoba ngiyabona bazalwane ezweni lakithi ukuthi lo mgodi usababamba abantu ke ka baka lawo ke yabona nganithi mgodi wo batho ba tseba ke ni wona manje ngizochaza amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akakubalela amathanda ke tlo hlalusa umdima ho balinyi dinyewe ngizothi uJesu ulanda zona lezi zinto ezifile Jesu ulala dibona bafu ngelinye ilanga abafundi bakhe bathi wena siyakubona ukuthi uhlala nabantu abonayo bayithuthi bayeka lentasi ba hu Jesu wena udula le batho ba sinyana izwi lenkosi lithi uthi ngani ngehlele bona ake ngithikihle sibona bayetsa dibi siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngiyamleboha Modimo wa yena ngevangeli ka evangeli haleluya leli elisilapha bazalwane elenza ukuthi sikwazi ukuhlukana nezona le uphekula re tsebe ho ya ho hana le dibi zingahlonishwa iphathwa ngamagama re ska hlompha re dibitse ka mabitso isifebe kuyisifebe ditikazi ba ditikazi isela kuyisela lishodu ke lishodu isidakwa kuyiso phela litahwa ke lona nomthakathe umthakathe muloyi le muloyi baze bathi ke bazalwana abanye babang bari oza kwethe ekhandwa nabenkosini kuthiwe baba ke samani bona bayina phela abantu banenhlamba kuthwa batho bana ba dihlapa haleluya amen Hallelujah. Kuficakala ukuthi bazalwane thina sathukiwe sesenziwe izinto ezizimpaduka ezingenamsebenzi yaba una re ne go re ne go manje ha bua le dintho akuvumi fela sithule ngendlela uNkulunkulu asilande ngayo jwale ha o dumele re thula re tseba mo Modimo re latileng teng amen haleluya ngacela umkhuleko bazalwane phakathi kwenu ngiyabingelela ke la ga kupa thapelo ha ga lona ba ina ke a dumedisa ngishonela umntwana ngathi ngiyakhuleka ukuthi ningisize ngwana ka hloka se ka kupa le thuse ngibulekise le ngapedise umfana ubulela umntanami mshimani yo wabula ile ngwanaka uNkulunkulu amthole Modimo amfumane angabe sabulala asikaba sabulaya ho hang hlwa ngizofakaza amandla kaJesu ukuthi mahle ke tlopaka ho batla Modimo amandla uyalalela futhi mawucelile wa umamela ho bua ntho o ikupa basho ukuthi uNkulunkulu uzongifundisa abazalwane ukuthi inzondo yaba uModimo utombathisa ulihloyo idla umnikazi ija wena ngoba mngane phela kwakufanele ngizonde ngisho ngifa ingane yami ibulewe una kutlamele ke hloye ke be ke useseni ntshushu ngilele ngiyabizwa ngifice egazini ke tsosa o se ke go betse ke fumana ile ha le thala manje abazalwane yami engiyithandayo mgadi wa ka ke mgada haleluya ngalalela amazwi kodwa uJesu wakhuluma manginyathela kulomuzi ka mamela mantswi Jesu wa mo ha ke na mase lapeng ngilandi ukuthi nangu uselele ha bang lata ba ke yona jwale o shwile lithi izwi lenkosi mina nguNkulunkulu odala amazwi a re Modimo nna ke Modimo isang ditsela ukuthi umuntu angabisi umxoshwa kimi hore motho se ba motho a lelekwang ho nna ungakhumbula ka hophula ilandelwe ilele lithi ukhona isikhathi sokuzalwa le re lentswe jwale ho teng nako ya ho belewa ukhona nesokufa le sa ho shwa hayi ngavele ngezwe into engathi ididinze ka ukwatsidiso ukuthi phela kusho ukuthi bekuyisikhathi sokufa yaba ho fihlile nako ya ho nesokuzalwa ngisibonile kodwa nesokufa le sa ho belewa ke sibone impa ke sa ho shwa jwale ke sibonang angizange izwe ke bazalwane inzondo ake ukwa lihloyo uNkulunkulu wasusa usize enhlizweni Jesu wahlusa masisa wasusa pilo ukuthi ngibheke umuntu ohambile bese ngingasusa amehlo ami ngibheke uJesu ke tlose mahlo aka bafuta di ba Jesu amandla bazalwane ukuthi ngiyabathanda laba bantu angiyapesa amandla ke ba rate anginawo batho bana nombuzo ukuthi wena nkosikazi ingane yami ikhale kangaka lapha phakathi egcekeni ubukuphi ka ska ipusa lu wena
mme o ise ngwana ka ha o etsa sena se uyayisholo lo mama uthi angazi lutho angizange izwe lutho mme ona o re nna ke ya bona litho ke tsebile ukajiwe kodwa lo muntu ukajwe ingozi la ikhanda zu5 zocelemba o gagathuwe ka nete ka selepa dikosi ikhanda lakhe awusuka madoda sikholwa izinto siyibona ngamehlo bayina re le ke dumela la dintho di bona ka mama nalenthethelelo siyenza sibona ho tshwarela re ho etsa re ho bona senziwe yona ntho re yentsweng amen kodwa uNkulunkulu afika sembulele ukuhlakanipha Jesu a tsenulle uhlali ukuthi naye walenge esiphambanweni ngenxa yena ho yena ula thagiso ka baka la naye unamanxeba amen ho yena una le mipa haleluya kwafika usuku ke bazalwane emkhulekweni engangucela ha fihla linzwetha phela umuntu mayethi mkhulekiseni niyamkhulekisa kuba libahle kufuneka ngingene kuleli khaya ngoba mangiqhamuka umfana ugijima abese kuba khona umuntu okhuluma kimi athi abantu baze balenge nje bambe bayoyilengisa bahlone bekuthiwa bayikhungile vele awufihla mo bathu ka uthama uthula ile ke basuke bedakho usathane batenta uselutho wena ke satana abayeza wena umuthu ulifela jwale amen ngithi bese ngithandaza ngithi inkosi ke rapele ke re mdimo ngobe baleka ndawo ngibambele yena ngibe seduze ska abaleya ungitshwarele yena ke be haufi yena awa ngibambele uJesu antshwarela yena Jesu amen haleluya mangithi ngiyaqhamuka ngiphamula ukuthi ubhekele umbhekisele ha ke hlaka ke mona ashebile kwa ngoba inkosi iyangazi ukuthi sengiyaphuma manje ekhaya ngihamba ngiyangakhona kuba mdimo watsiba ska ke iswa ke akathe angithuke nje sengila eduze kwakhe athuke ke sekile haufinyana uhleli nabafana bese ngiyafakaza ngithi uJesu uyemini babamba shimani ka re Jesu ya lerate bashimani ba ka ngiyabafundisa le ba ruti lona amen bese ke usayivalile ke yena ayi kwale sifahleho he mazi ngitshengiswa zingane uthi nami ake motsebe ke bontsha ke bana ba haufi le yena bese ngisondela mama umtshali ngithi hayi wena ivaleleni mfowethu ngikhuluma indaba enkulu kangaka kaJesu ka na wena uyipatela ngibona bayihupha ka insizwa haleluya ngithola ukuthi uyaqhaqhazela abazali kamfumana kanita athuthumela umzimba wakhe akafuni nokungibheka uyaqhaqhazela sabake nomtadima ngithi msukhala uJesu siyakusefikile ke usizokukhuleka skalla Jesu safihlile ho ukhala ukuthi ubulala umntanami ulela ubulela ngwanaka wamo kaJesu aswaka yena kaJesu Jesu uzokuthethelela nje Jesu yona tawusangela tasindela ka Jesu haleluya amen bese ngithi kuye mfana wami ngiyacela kike mshimana wakhe waphinde awuphi ugijime usasholo mathi ujinyiswe isitha usamathiswa ke sina haleluya usathane bazalwane obulala yangithi ke satana bulamba akithi yini uyofika zodonke bese yabulala akike yena awutswa ngabulayo amen ngibone kahle ukuthi lo mphefumulo Ngibone. udinga nokubulela kibone mihemo wona kanti uhloka thuso bese ngithi kuye ngoba ngicabanga ukuthi mangithi wozaki esontweni la ngisonta khona mhlamba ngeke ngimukele masinyane kuke waka ngibakelekeni dala le ubani nthwena siyona bese ngithi nali isonto bohamba uye lapha kasupakele ka yamula umfundisi khona umtshela ukuthi kwenzekeni ubulele mruti sesezi sekuthethelele Jesu usarezi yebazalwane kimusiye ngelinye ilanga hlali lahle lokuthi kufuneka ngene kuleli khaya ngoba kwaba makhona maye kwangibona usithela sasindele ngifihlo ke lapha le balimi wate ngwambalehela bese ngicela umthanda umkhuleko nasebandleni ngikuphetha phelo kiniluluba yini ngithi ngicela bazalwane ningikhulekise kufuneka nyonke ka ngikubhala inthapedi sekuqamele ke lapha phambana ya amen ake akutsiwe ikathe akasadwa nkinna kufikile ngabazalwane uNkulunkulu asisusa umama esikhonza naye kade bese emthandaze nangifonela ngiyakuphelezela namhlanje sasindele ngifihle meye ngawake ngiyofeneza kajeno Jesu banguna bayini singene ngikene lapha enlewo vuliswe ngibulele ngizwi shumayele la ngirere tshele lo mama ukuthi ngizothi ngivese mme waphinde usithele ngiyakubona uyasithela sikabaleha sikapotela mawubona amen sikapotela akabene uNkulunkulu ayizolanda umuntu wakhe Jesu nahlala uma izomlanda kudilika amahlathi hata umlanda kanti huwa difate ngithi uNkulunkulu uyakuthanda nawe uyakuthethelela ngoba ngiyazazi ukuthi uyazi ukuthi uyithwesa icala ongasilela jwale ndimo ugata wena vele uyibeha mlato sinangona osawuyetsanga haleluya khulumeke nalo mama ngixoxe naye bazalwane ngibuwele mme ona bayini ngigone kimsikara ngiyakuthanda amen ngiyawugata ngiyakuthanda yazi bazalwane le ntethelelo okukhulunywa ngayo kukhulunywa swakana kwankawona awubuya nthoba pha usuku lokugoba nami ngifundisa uJesu sikabahopho nami phela ngasakwazi ukungizondisa umuntu ebulala ingane yakhe haleluya hayi ambulale nangu umbulela hayi bazalwane haleluya amen haleluya haleluya ungabulali umuntu amen sikabula umuntu olandiwe ngecebo likaNkulunkulu ngenxa yokuthi ukwenze okuthile haleluya hayi ke bazalwane sithi sisahlela ngene jwale hase re dusi ahlahe mshimane Jesu amuhle
amdonse lapha ekhona amhule amhlise mona athi kumele mayengena mama ungoma ezulu ngigcume kuqala ngihlale phe kwakhe hawu afika kihlule kuyena sacishe sahamba ndodela singasakuthola ngeqinisweni ngize kuwe bo kamshimani wakamatla kusawubuza uthi waya yini lapha kulo mfundisi kamusa una waya nami abeke phansi akhaya ate nefasa nale ya mama kodwa ngenxa yesenzo sakhe akanaya abantu impela abangemukeli abathu bana bangamheli hohanga bakalanthukana kayesu haleluya ngoba bazalwane umuntu uma ivelelwa into uvamile ukungamukeleki ubani ntho muthu ayenze ntho nako yangata una le hona bese ngithi namhlanje uJesu uzofuna inhliziyo yakhe Yesu ka huya nahe una jwale nemukela bekosi siyakwemukela yena amhele ngoba uyomukela abanye ubani kuyena amhela mbali izandla ndodana uyamthanda yini uJesu phamisa matsoho hawo mraka wamrada na aphamisa matsoho wakhe amrada amukela uJesu bazalwane amhedisa Jesu bona haleluya kamsikara bona amen kamsikara haleluya lo mkhuleke na ukhuleka thapelo le ukuthi gapetsi la ugogo uphuze ecela umkhuleko o ke ona ngkhona uphuza hloka thapelo umukela uJesu bazalwane haleluya sikhonza naye amhethe Jesu bayina Yesu asithathele lizona amen haleluya nani ningomakoti ngiyazi nisukeliwe nasemzini yenu kodwa thethelelani konke athi siphelile bazalwane khonzana ikade ngiza nje lababa umloyi ngithi mina inkosi yami sihamba siyegoli mfana wami inkosi yami kodwa manje icathi la nginazo kahle mama ngithaye uthi akukhonzwa yini enkonzweni ngithi kuyakhonzwa abakhona abazalwane uthi ngizoya ngizoyakhona lapho ngiyakhona awuyakhonza abazalwane amen yamthumisa uJesu efundisa nebantu ukuthi angizofakazela lezi zinto phakathi kwenu ngoba abantu baxabene abanye baxabene ngamabrand abanye baxabene ngamakhaya usathana ususa ukuthula kulo lonke uhlobo Satan uhlila kangamalapha uyazi uJesu seduze watsiba uJesu kanithi uhawufinyana jwa useduze uJesu uhawufinyana Jesu ngibuka mangibheka zonke izinto abafundi bakaJesu abakhuphukele kuye bayombuza ukuthi sobona ngani Yesu bana bamusa into abona kayini wachaza kuba abafundi ukuthi ngobona ngokuthi ngibona kuyenzeka konke abajwesa into lokhu kuyangitshela ukuthi kanti usemnyango abona kanithi uhawufinyana jwa bazalwane ngibonga uJesu ngiboka jikile uJesu bayina umntana uyabhala bazalwane umzukulu wami sihlolo sakasingolani grade 8 ungola grade 8 haleluya abhale nje kahle abhale kahle bayina osukwini lokugcina la azogcina ngayo sasila uqedelela thathu bonza hayi avele afe bazalwane ashwe amen haleluya athi uthatha indisho thathu uyageza ashayeke phansi awunkava sikwabo uhlaba awuhlamhlophe kuhlaya mahlo ngiyamthinta mama ngithotha ikhanda lakhe liyabanda ngimthisa kukwehlo hayabanda kodwa Jesu ngikhumbula igama ngiyubulala ibizo la Jesu Kristu ukuthi ngegama lika Jesu ukalibizo la Jesu ngimbize Jesu Kristu bayini ngimbize amen might ngifonele noba madlala ngifonele bonke ngifonele baba umloyi ngathi upholile ndathi hayi uyabhala gogo ngifonele ndade employee kimfumana isenzike ayibheyile fasi akayi wangola ngithi ngifonele baba madlala dawu uyabhala ntate yena habethe sewulena haleluya bazalwane ubhalile bayina ungothi uthukile mama ngomezule doti siphethela sokufa sokuqala ngilamu ukho nithi ahula siphahlela sawasa umlotela baba wethu